Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abaturage mu gihe buteye mu ntara kiva amajyaruguru bigaragambije bamagana igenda ry'ingabo za Uganda zabaga muri uyu mujyi ukomeye cyane mu bucuruzi burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko abaturage bigaragambije bavuga ko kuba M23 itarageze Rubero ari uko ingabo za Uganda PDF zari zihari bagasanga kuba ziyavuye bishyize ubuzima bwabo mu kaga. Aba baturage bavuze ko ubusanzwe baryamaga bagasinzira bazi ko barinzwe n'ingabo za Uganda, ariko ubu ngubu isaha n'isaha M23 ngo ishobora kugera muri ibyo bice. Kuwa kabiri w'iki cyumweru abaturage barigaragambije bafunga amaguriro yabo ndetse ntibanajya gucuruza basabye ingabo za Uganda kutava ku butaka bwa Butembo. Mu gitondo cyo kuwa kabiri nibwo ingabo za Uganda zavuye muri uyu mujyi. Kuva ingabo za Uganda zatangaza ko ziteganya kuwuvamo, abaturage bahise batangira kwigaragambya nyuma yo kugira impungenge z'uko PDF nigenda M23 izahita ihafata. Abanyabutembo kandi banafite impungenge z'uko umutwe w'iterabwoba wa UDF ushobora kongera kubagabaho ibitero. Iki cyemezo kandi cyanamaganwe na Societe Civile y'Ubutembo biciye muri PP Kavoto uyiyobora. Uyu yamenyesheje PDF ko niba yafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi igomba kuva mu bindi bice byose bya Kongo ingabo zayo zibarizwamo. Amakuru avuga ko nyuma yo kuva Butembo ingabo za Uganda zahise zerekeza mu wundi mujyi wa Beni nawe uri muri Kivu amajyaruguru. Abagize Societe Civile ya Ruca bavuze ko kwigaragambya banga ko ingabo za Uganda zitaha atari ugusuzugura ingabo za leta yabo za FARDC, ahubwo ari uko bazi neza imbaraga z'ubufatanye bwa PDF na FARDC. Umwe mu basirikare ba Uganda yabwiye abaturage ba Butembo ko batakwiye kugira impungenge, bakwiye gutuza uko zitazava burundu muri Rubero, ariko abaturage ba Kongo bashaka ko baguma ngaho bakababona buri gihe. Hanyuma ariko kandi intumwa z'Ibiro M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa zigiye guhurira mu biganiro n'abahagarariye leta ya Kongo Doha muri Qatar. Ni ibiganiro biteganyijwe kuba tariki 9 Mata mu rwego rwo gushaka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko ikinyamakuru Nation cyabyanditse ko gifite amakuru gikesha impande zombi. Ku itariki ya 28 Werurwe umwaka bahagarariye ihuriro M23 nabwo bagiye Doha muri Qatar baganira n'Emiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Icyakora ntabwo hagiye hanze cyavugiye muri ibyo biganiro. Icyo gihe M23 rihagarariwe na Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani. Ku itariki ya 18 Werurwe Emiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahurije hamwe ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa baganira ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Igihugu cya Qatar gikomeje gushyira imbaraga mu gukemura ikibazo cy'intambara humva impande zose zihanganye. Leta ya Kongo ari ukandira cyatsimbaraye ku birego byayo ku Rwanda ivuga ko rufasha M23 wabambuye ibice bya Kivu amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Umutwe wa M23 werutse kwemeranya n'ingabo za SAMIDRC kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubona ko izi ngabo zitagishoboye gutsinda urugamba. Hagati aho perezida w'inteko y'intara ya Chopo Mateusi Kangaro Ndimo yatangije icyifuzo cye cyo kuba maso no kugira ubumwe mu gihe hari ibibazo by'umutekano. Hari kuwa mbere ku itariki ya 31 Werurwe ubwo hafungurwaga inama isanzwe muri Werurwe uyu mwaka imbere y'abadepite bo mu ntara yasabye abaturage ba Kisangani kutagira ubwoba nubwo hari bibavuga ko inyeshyamba zo mu miturage zigiye kugera muri iyo ntara. Radio Kapivuga ko umutegetsi yavuze ko icyo bita amahano yakozwe n'ingabo za Uganda n'u Rwanda mu myaka ya za 2000 Kisangani, ashimangira ko inyeshyamba zo mu miturage zidafite ikaze muri uyu mujyi kandi ashimangira ko ari ngombwa kurwanya amakuru y'ibinyoma akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Mateusi Kanga yasabye ko hajyaho ubukangurambaga bwo kurwanya amakuru y'ibinyoma no kugambanira igihugu, ahamagarira abaturage kugaragaza ibyo badashira amakenga. Yishimiye ishyirwaho rya komite ishinzwe resistance y'intara yatangijwe ku bufatanye na guverinoma y'intara igamije gutegura abaturage kwirwanaho no kurinda igihugu cyabo. Sinava muri Kongo Kinshasa nabwiye ko perezida wa Felix Antoine Tshisekedi yategetse ko abanyamerika bakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kugiriza kumukorera kudeta bagabanyirizwa ibihano. Ku itariki ya 25 Mutarama uyu mwaka nibwo urukiko rwa gisirikare muri Kongo rwari rwakatiwe urwo gupfa abantu 37 barimo abanyamerika 3 nyuma yo kubahamya icyaha cyo kugerageza gurika ubutegetsi. Abo bantu bari baratawe muri yombi muri Gicurasi umwaka ushize ubwo bo n'uwitwa Christian Maranga wari ubayoboye bagabaga igitero ku rugo rwa Vitali Kamere usanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo no ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Christian Maranga wari ufite ubwenegihugu bwa Amerika icyo gihe yahise araswa arapfa mu gihe umuhungu we witwa Marcel Maranga bari kumwe n'abandi banyamerika 2 batawe muri yombi mbere yo gukatirirwa gupfa. Perezida Tshisekedi mu iteka rye ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu n'umuvugizi we Tina Salama yatangaje ko igihano cy'urupfu yari yarakatiye Marcel Maranga cyagabanyijwe kigirirwa igihano cyo gufungwa burundu. Ni nako byagenze ku bandi banyamerika bagenzi be Taylor Chris Thompson na Salomon Paul Benjamin. Abatavuga n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Kongo ariko kandi bahagurukiye kurwanya ubutegetsi bwayo bwa Vitali Kamere n'abambari be imbere y'itangazamakuru ku wa mbere. Christian Mwando Nsimba perezida w'itsinda ry'abadepite bakomoka mu ishyaka Ensemble pour la République yamaganye ku inteko ishinga amategeko itagenzura guverinoma cyane cyane ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari. Mu kwamagana iki kibazo Christian Mwando aricuza ku inteko ishinga amategeko idakora bityo guverinoma ikaba ikingiwe ikibaba. Christian Mwando Nsimba yamaganye ibi ngibi agira ati inteko
ishinga amategeko ntabwo ikora, guverinoma irakingiwe, ntabwo tugenzura imishahara cyangwa se ngo tugenzura abantu ku rugamba, nta bushobozi rusange bwo gucunga ingabo, twacicikishije abantu bose. Muri ubwo buryo nyine yashinjwe ibiyobowe na kamere kwanga kenshi imigambi y'abadepite b'igihugu ireba guverinoma. Uyu muyobozi watowe muri Tanganyika wongeraho ati niyo twohereje ibibazo byanditse cyangwa se mu magambo, ibiro bigaragaza ko bidashishikaze kandi ntibabishyire kuri gahunda. Ibibazo byinshi bivuka cyane cyane ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa y'ingengo y'imari, cyane cyane mu bijyanye n'inkomoko y'amafaranga guverinoma yongeyeho mu kongera umushahara w'abasirikare n'abapolisi. Ubusanzwe ibyo bigomba gukorwa ku mabwiriza y'inteko ishinga amategeko ari nayo ishinzwe kwemeza ingengo y'imari, kandi byabaye nta matora ateganywa n'itegeko yabanje gukorwa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe abaturage mu gace ka Korogoco mu mujyi wa Nairobi bateye ibiro by'ubuyobozi mu nzego z'ibanze barabitwika bamagana politiki ya leta yo kubimura ngo hubake inzu zigezweho mu mushinga wa Perezida William Ruto wo gukata imishahara y'abakozi bakubakira batishoboye mu gihugu. Ikinyamakuru The Kenyan cyanditswe abaturage bari bariye karungu banatwitse sitasiyo ya polisi iri muri ako gace bagamije kugaragaza uburakari bwabo bw'uko perezida wabo yabahekesheje umutwaro uremereye badashaka kwikorera. Iyi gahunda igamije guca akajagari ntiyakiriwe neza n'abaturage, bavuze ko ari ukwimura mu nyungu z'abakire bafite ubushobozi bwo kugurira buri wese leta ishaka ko agenda. Ikinyamakuru The Kenyan cyavuze ko ari amashusho cyabonye abaturage baririmba ko perezida Ruto ategetswe kwegura kuko bamushinja kudateza imbere imibereho yabo, ahubwo akarazwa ishinga no kubimura ku ngufu. Ako gace ka Korogoco ngo gasanzwe gatuwe n'abantu benshi kandi mu buryo bw'akajagari. Ubu leta irashaka ko bahimuka ikatunganya muri gahunda yo kubaka inzu zigezweho. Hari amakuru yavuze ko imyigaragambyo yatumye urujya n'uruza ruhagarara kandi ubwinshi bw'abantu bwatumye bamwe bakomereka. Perezida Ruto aherutse kuvuga ko ashaka kubaka inzu zigezweho nibura 40,000 mu mujyi wa Nairobi zizatuzwamo abantu kandi hagasenwa ahantu hatuwe mu kajagari. Ibyabaje abaturage bamwamagana basaba ko yegura. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Baratswe bategetse umujyi wa Rira mu karere karira muri Uganda bakomye mu nkoko ruhenda abantu bw'abanyapolitiki bubakaga imihanda cyangwa se bagasana yangiritse mu bihe byo kwiyamamaza mu matora. Buvuga ko ushaka kubaka umujyi azajya ku mujyi agasaba uruhushya bakamwereka umuhanda bakeneye ko wubakwa n'uko ugomba kuba umeze. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ubutegetsi bw'uyu mujyi bwatangaje ko nta munyapolitiki wemerewe kwiha ibyo gusana umuhanda mu matora ya 2026 atabiherewe uruhushya n'ubutegetsi bw'umujyi. Impamvu batanga bavuze ko iyi mihanda yubakorwa gutya nta gikurikirana ya leta basanga hubakwa ituje ubuziranenge, ari ibyakorwa n'abanyapolitiki bagamije kwereka rubanda ko ari abana beza bagamije kubasaba amajwi. Abanyapolitiki hari bakoreshaga amafaranga yabo bwite bagamije kwereka abo basaba amajwi ko ari abantu batekereza umuturage kurusha uko bumva ko bagiye kubura amafaranga mu myanya ya politiki. Abo ngo umunyapolitiki bazasanga ari gusana umuhanda mu mujyi wa Rira bazamuta muri yombi afatwa nk'ugumura abaturage. Ibaruwa yanditswe ku itariki 20 kwezi gushize yerekana ko ushaka kugira igikorwa remezo akora agomba gusaba uburenganzira bakamuha igishushanyo mbonera cy'umujyi akubaka kandi agahabwa abagenzuzi bazemeza ko yubatse umuhanda ufatika atari ibyanyiririshwa no kwikiza. Abanyapolitiki muri Uganda mu kwiyamamaza babanzaga bakora ibikorwa remezo mu baturage, abatari bakagendera ku babwiye byinshi kurusha abakoze bike, ariko nyuma ugasanga ntibirambye kuko byari ukwiyamamaza nyine. Naho Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump agiye kohereza Masadi Bros usanzwe ari umujyanama we mu bihugu biri mu Rwanda, Kongo, Kinshasa, Kenya na Uganda. Bros asanzwe ari umujyanama wa Trump mu bihugu by'Abarabu n'Uburasirazuba bwo hagati. Uyu mugabo ngo umucuruzi ukomeye uza Afurika cyane kuko yakoze ubucuruzi mu bihugu nka Nigeria bwibanaga cyane ku makamyo atwara imizigo n'imashini ziremereye kenshi zikoreshwa mu nganda nini. Ubumenyi kuri Afurika buri mu byatumye uyu mugabo yizerwa, ndetse amakuru avuga ko yagizwe umunyamabanga mukuru mu bijyanye na Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ni inshuti hafi cyane ya Trump dore ko yamufashije mu byo kwiyamamaza, aho yibanze cyane ku banyamerika bafite inkomoko mu bihugu by'Abarabu, akababwira ko Trump ari we uzahagarika intambara zimaze imyaka zica ibintu Uburasirazuba bwo hagati. Uyu mugabo kandi afitanye umubano hafi n'umuryango wa Trump by'umwihariko dore ko umuhungu we Michael Bros yashyingiranywe n'umukobwa muto wa Trump, Tiffany Trump. Amakuru yavuze ko urugendo rw'uyu mugabo rutegerejwe kuri uyu wa kane ruzaba rufite intego ebyiri z'ingenzi, birimo gushyigikira ibiganiro bigamije gushakira amahoro intambara zimaze igihe mu Burasirazuba bwa Kongo. Hari kandi kurebera hamwe uburyo Amerika yateza imbere ishoramari mu karere k'ibiyaga bigari, cyane ko ari ahantu hakungahaye ku mabuye y'agaciro, hakaba n'ibihugu bifite umuvuduko uri hejuru mu iterambere. Mu nshingano z'uyu mugabo hazaba harimo kwibana cyane muri aka karere. Amakuru avuga ko bijyanye n'ikivuzo cya Kongo yagejeje kuri Amerika cyo kwiha uburenganzira bwo kubyaza umusaruro umutungo kamere wayo bishobora kuzabwa imbaraga mu nshingano za Bros. Amakuru yavuze kandi ko inzira yo gutegura urugendo zatangiye uko uyu mugabo yamaze kuganira n'ubutegetsi bw'u Rwanda na Kongo muri Werurwe. Amakuru avuga ko abategetsi ba Kongo bamaze igihe kinini mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika bagirize gusobanura uburyo icyo gihugu gishobora kungukira mu mutungo kamere wa Kongo ubarirwa mu gaciro ka miliyari 24 z'amadolari nyuma yo gutsindwa intambara na M23. Amakuru avuga ko Kongo yishingikirije cyane kuri Amerika, ndetse umuvugizi wa Patrick Muyaya erutse kubigaruka agira ati Amerika ishobora kudufasha binyuze mu buryo bwa
diplomasi ndetse no gushyiraho ibihano bikomeye. Hanyuma mu Burusiya wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahamagaye abagabo bagera ku 160 bafite imyaka iri hagati ya 18 na 30 kwinjira mu ngabo z'iki gihugu. Abo bakaba ari bo bambere benshi cyane bahamagajwe mu gisirikare cy'Uburusiya kuva 2011 mu gihe bushaka kongera umubare w'abasirikare babwo. Uko guhamagarira abagabo kwinjira mu gisirikare bakakimuramo umwaka kuba yashize amezi Putin avuze ko Uburusiya bukwiye kongera umubare rusange w'abasirikare babwo bakagera kuri 2,239 naho umubare w'abasirikare bahoraho ukagera kuri 1,5 abo niyongera abasirikare 180 mu myaka 3 iri imbere. Umusirikare mukuru Vladimir Tsimiyanski wo mu ngabo zirwanira mu mazi yavuze ko bashya bazinjira mu gisirikare batazoherezwa kurwana muri Karere mu cy'Uburusiya bwite igikorwa cya gisirikare cyihariye. Ariko ari amakuru y'uko ari abinjijwe mu gisirikare ku itegeko biciwe mu mirwano mu turere tw'Uburusiya two ku mupaka ndetse ko ari naboherejwe kurwana muri Karere mu mezi ya mbere y'intambara isesuye y'Uburusiya muri Karere. Ibi byaba bashya bagiye kwinjizwa mu gisirikare biteganyijwe ko bizaba hagati y'ukwezi kwa Mata na Nyakanga uyu mwaka, bibaye nubwo ari amagerageza ya Amerika yo kugira ubwo henge muri iyi ntambara.